Ingabo z'Uburusiya zageze muri Afurika y'Epfo aho zigiye gukorana imyitozo ya gisirikare itaravuzweho rumwe n'ingabo z'Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Igikorwa kibaye hafi umwaka umwe urangiye Uburusiya bugabye intambara kuri Ukraine. Muri video yasohowe n'ibiro bye, Perezida wa Tunisia yavuze ko abatavuga rumwe nawe batawe muri yombi bari bafite umugambi mubi ku gihugu. Abasesengura politike bariko bakavuga ko abashinja kugira uruhare mu bibazo by'ubukungu bw'igihugu. Dusubire muri Afurika y'Epfo kandi aho ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ibi bidasanzwe nyuma y'imyuzure yahitanye abantu 12. Imvura yateje imyuzure yitezwe kandi n'ubundi gukomeza. Mu gihe amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu yegereje muri Nigeria, abazatora baragaragara mu bikorwa byo kwiyamamaza ko abakandida bashyigikiye bambaye imyenda iriho amabara y'amashyaka n'amafoto yabo. Turangiriza iyi ncamake muri Liberia aho umwarimu wigisha ibijyanye n'itumanaho Jeremy Lloyd Cooper akoresha bisi ava ku ishuri rimwe ajya ku rindi kwigisha abanyeshuri ibijyanye na mudasobwa. Uyu mwarimu yavuze ko kuva atangiye kwigisha mu kwa 9 amaze kugira abanyeshuri 1000.